Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jung ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Disebut nak lagi, saan dalam kata. Nongwad RTI Bapau Khmat Hagani ka Jilla Meghalaya uba Dispar Singh Rani haka la asni ublay ka arpo terek ujilleo 8000 arpo ar ula pintep baka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kampad la satya ban ay jubab ya ka jingkali right to information haka baya day but ka jingay boarding ikibrio ki basyang basa hathem yaw maulong wat hadin baladap South Post singi kinthi haka jingakran bat ki lat pathai Bor uba Dispar Singh Rani ulayat huo baka RTI kaba ulapan naga office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kaba don haka shlam trekam halum jing shai Shillong kalong halor ki kerteng jong ki brio ki basa hathem yo maulong ki bala apply ban your boarding ka no objection certificate bala I da ka Shillong Municipal Board bad ka office jong usiem ka hima milim baki brio ki basa hathem yo maulong kin yo atan boarding haki yeng sa jongki hakabaya day bat kani ka jingpin slam jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban ay jubab uba Dispar Singh ulaong baun salid mudoy siya Chief Information Commissioner ka Jilla knang banyo ya ka jubab ka baula dawa na ka Meghalaya Energy Corporation Limited. Interesting dalam seluruh namar ka swaban pois ni ka RTI ngasu penkan mau pi ni upai bero Pagba kadi kabri ranyo trem na temutor kadi gawi na isu kon kabomdon politik di kadi ka interest ng jay benriu ibarawi ti kumus pengemau ba ka temutori kadi ga kat kum jingkam du ni harijan koloni yong bai tu jakal ai dos iem jong hima melim na do khat pras pa san pulai ti hlo kata ka jingkam jongki ti kata ka don kam di bandon gilan dokumen dan pinsya lo kata Ti hadin kata kalau wan no kajing negara sarkar Meghalaya bat ka council ti community bi kadon ka agreement bat ka municipal harus nem khat khandai spa san pusa hapedeng museum Joy Manix bat el Paul ugadi vice chairman juga Shillong municipal ti kar kom ketu agreement nitib ba kadon atli ka boleh so ya pedang museum Melim Joy Manik buat El Paul de Vice Chairman juga Shillong Municipal Board itu kisnem. Tiga cakap kadon art lagi plot karkum ka agreement itu kisnem. Kau plot A kadon art 2000 plus pa live new square feet. Ka plot B kadon 2000 sans pa new square feet. Kata kadai karkum ka agreement hablen usia Melim buat ka Shillong Municipal Board. Ti halo kata ka jingdon agreement te kaliang ki niki harijan kin priang ya ni ong bangi ngelayo na dos iem meliam na do khat pras pasan pulai te yangi wat ka an si konsil ka knais pasan bustan penyo ra kamlong applicable yaki wat kalan transfer astralan transfer agro kiong bakal nong applicable yaki namar ba kilade bio ya ka jaka na do kakat kelas pak sempulai. Ti kita challenge ya high level committee kula konstitu dara government Meghalaya hapo high court ke umba kalong illegal ke tuka high level committee. Ti halo kata i hagini isni akan new tarik pada ngai i ba nakal yang jong ara jong high court pada la dismiss ngai ke tuka jing objection jongki namar ba magi kim shawala walmi apo high court. Ti nakal yang high court la dismiss ngai petition jongki bak persya ke high level committee. Ti halo kata ka jingya juga po ti kakum ka agreement ka kanai spa san busau ka pausha iba lada ka municipal ka penken kino kindon hebede weta agreement usim la ban sim yang itu bicaka kata ka de ka agreement ka boleh soi la ban sim yang itu baca ti kumuskan ma ya pi itu isnem ka beki ha itu isnem ka beki la liang usim rikti sim nyagaliang utu hagrian baliyo agi mujor sha so jemin Pasal jimin itu lese kadon jik penken ya agreement boleh so ini mencua lese yo kadon jik penken telah so jik naglang usiam jing syawa testo bala so jamin ru nek susi banya thu ya pi kalong ba nak yang ke polis ki ai mana FIR yo usiam badi nyu mut ki babuat yo
persia yus ia meloka bahwa beli so jamin yak tuka cakap dikata kalau ngai ke ba lengo ba supla namar ba kadus ia menona sya IFIR ha cipulit namar bule yak ke ba ai bor kat kum ka agreement kat khandai spasan busau apa yang joy mani ba lalpal ba lada kai municipal ka pen ken kino kendor kat kum agreement ngun usim la pan sim me ka te usim don ho ban so jamin na le se ka don gi pen ken ni kendor te kum ta ter ka yak ke jingjia te bo thimato te halon kata ka poi menang kong galong na du snem kat pas pa san pulai ki layo ja kana usim lim kata ka pau ba gi don ke pata te nak lai dung na pade kum no ban tip ya kata ka pata ba gi don nim don ya kata poi menang kong kapan baar kawan ka krimen apre usim melim bat municipal board harus nem kar kendai spa semsa da kadon agreement ka pau ba ka authority kam de shu jong usim gadi ka authority la de jong ka silong board municipal ti halo kata ban tip ya Indonesia na ka leng jong na ngale kum no to pi kinong pet pini mes ngap hai ni ban baro ka bri new trip pi bi ye ni ka jingkren dengan amtas na ka leng jong na aktivis ngale kum no haka sitarik benai basau sitarik benai basau arkuar ngelai uno ngalah faida ka RTI hapo ka Meghalaya Energy Limited entai po electricity board dikata RTI kalong bantip la gidan ko don slan em kiliki basyong tu namar kumay tip hi shwa banyo connection light baru ahi ngitim hab ai pata sya ka municipal o sya ka electricity buat ni hab sumil lang pata kenang banginyo connection nya lain kata de ka banungkong ti hello kata ka jingwat jing tip jonga ka susi banya thu ye phi kalong menta ar banai juna 4 ai juba ar banai juna menta 4 ai juba ngala api ro akan nyu tarik mentau banai hadu menta ro 4 yo e kata ka juba jingli kalong balik Mar bangale RTI mangabuan hingale dengan ka private agency ke basion dus pa tengka season apply private agency ma ngale private nak ada bang khamyo dikena ling tip kaya kuno ka fai ka tulun kuno tika menta san bu prateli ngale da private agency dus pa tengka gawe hadu menta gawe do pat feel ka RTI pot baro ayo lut kit pot ni tanggani ka ba solongo kolong hadu menta ngam pat yo ka juba berkata RTI ke bangkapan ke benengkong kolong benengkong inga pani kebujupan baru ahi kadi kebakansi badon yang tai kilat kam nak jam tai po listik board po Meghalaya Energy Limited Corporation tinggal pani yang kebakansi kejinglat jadi pos yang tai kabar kalong ba ngapani yang kadi tak dia kejing song tai ke promotion jong ditung tai badon yang tai bat kini kebalai kadi kebangapan pengen dengan thought thing please provide me information about the document that is to be needed or submitted before keeping house electric connection kemudian ai ikut isla na kalian jumpi ladon kino bapan connection ki ikut isla bagi tu kita try don kamban submit spok office ta bentuk te ba kalau ba ai kerteng jong tu gibriu ki basyong apo harijan kolidi ki badon saus pa arko pra saus pa arko pra nontu ta saus pa arko pra household kibalayo connection light hantai ti ai ikut isla ki ba submit da itu gibri ki ba shong ti hat tu bicaka shwa baginyo connection ya light ta de ka jingli ba light basau kalong lada kidon ke kesla ai ikut kesla ka ba pada lada kidon ke kesla te ai ke NOC ka bala ai da usim lim ta benungko jeruk kopi jong NOC ke bala ai da usim lim lani ke jeruk kopi jong NOC bala ai da selong board municipal board sanga nong apply haswa begin ai connection ya electricity sha itu ki saus pa arpa hangtai potem moto kata bang apa ni ikut kesla kaweka la pata kebakila kambal ayo na ai dos em duduk khas pa san pulan ai ta pata shwa bin ai connection nama ku mengiti bi shwa bin ai connection kino ye hab ai pata tiala kin bata ai NOC kabal ai da pius emlim lane kabal ai selong board municipal board
Saka election saka electricity board saka Shillong electricity board ke Baswa ban connection te ai kita ikut Islam ai no si dos na ne daka Shillong municipal board te kata ka bangapan mental urbanized do mental ngam padio kita ikut Islam te ngapil ni nyutari te adu mental ngam padio kita ikut Islam te kata ka dei ka ai ka bangawan tu epi baro hangi ba phi pai ta bi de bentip bat kejingsha kane kade kamde kejingsha liang ino ndre kade jingkam hi jungki harian kolini kibe ong milayo ke jakan khat khas pa san pula ki pata de bendon ta de menko ta kimdan pata dikumno yo connection phi harian de menne pila bane inspect tai pakem to phi i bekilat ki yo connection tu paro di lingim tu yo connection de nang yo pata nang no yo pata kata di procedure jongka listrik tibur nang no yo pata lada kinyo pata NOC di benyo NOC ia benda na Shillong municipal board kini benyo NOC shwa benyo connection yang tu galai nama ka jaka kada jung Shillong municipal board kata di ke banga ngapan RTI na po ka Meghalaya Energy Corporation apa lum jingsan kata kalau ba ia kata kalau nak jing slam jang po let's say kadon jing persian kumba ong mapi let's say sedang ban thaula da kanu kerkom lesi gila ban le akan berkom la ban tip moi kita diga poin galong baka limit jong ka atik ai galong be sapos ni kimai la komplain te haba ku ding hab yo ai ke kot kesla mde ra bangam bang mayo lingam tang awan sapi press ban ya thu ya jinsha jinglong tai bakalong tam ta kalong ka public pressure te mentang apa ya public pressure na phi ba pe ya kan channel mentar sni galong ba pin ai ga bor ni ka bentar ba nyerap len yang aktivis balap no yekut isla hapo themato de ben yo abe kum ki kam ma ki yo na do siem khat pas pa san thulai ki kot isla na po mis na po electricity board de ben yo abe lagi dadam don ki isla bali ai bali connection tu mo na ga ega step ka bang de ben le de ka poin ga long ba ka poin ga terkait jonga aktivis lo ngayo ikut isla i ba ka don ka ka jing ba kala ko office lende jeng bakla jeng suim lende jeng bakla jeng ka Shillong municipal board ting hab complain be habu chief ke tadi na marba kane ka day be ka negligence of duty ga mur suim lo la ban hab negligence of duty wat kini ki official borkhai ste government ki hab ka negligence of duty na marbi penekam bakla ya ka bo na penekam bakla ya ka no kam ba de ben le aspect de procedure aspect de lo mit by de emale ta